Welcome back mga kapuso! You're still watching GMA Regional TV Live. O karong buntaga, atong panalamina ng istorya sa kalampusan ni ining proud Pinay ug proud Visdak kinsa naghatag og dakong garbo ug dungog sa natad sa science. Busa ato siyang ibida karong buntaga. Let's watch this. Subay sa kasaulugan sa International Day of Women and Girls ni adtong Pebrero 11, ani ay proud Pinay nga gikabiliban gumikan sa iyang dakong natampo sa natad sa siyensya. Siya si Dr. Lind Elmaco nga nakaangkon og doble nga kadaugan sa Global Women Investors and Innovative Network. Ang iyang mga pagtuon gikonsiderar nga dakong tabang ilabi na sa kalambuan sa atong katilingban. Nang hinaot siya nga pinaagi sa mga pasidungog, siya himong inspirasyon sa mga batang babayi ug himong inspirasyon isip usa ka scientist. Buot usab niyang hatagan og gahom ang mga kababayen-an nga mas palambuon pa ang ilang leadership skills. Mga kapuso, kauban nato karong buntaga ang usa sa mga iladong leaders sa kababayen-an and gikan sa Dumaguete City kinsa gipasidunggan og Global Women Inventors and Innovative Network, the Global Exemplary Education Double Gold Award ug the Global Exemplary Innovative Leadership Diamond Award. We have this morning Dr. Lind Elmaco. Mayong buntag, Doc Jen! Welcome Maayong to GMA buntag sa Regional tanan! Doc Jen, congratulations for your 2 international awards sa different fields. How did these 2 awards bring you glory sa ato ang nasod, ilabi na sa mga Pinay? Well, I don't know really if it brings glory so much as I hope it inspires more women. I always say I hope that I am not an anomaly. Na dili ra ako ang dapat makakuha ani because we do not have a shortage of incredible women, you know, who are doing incredible things. Siguro nabutang ra ko sa right time or right moment. Beside niining mga awards, Miss Jen, you have also been receiving a lot of recognitions na, and we would like to know unsa man jud ang imong humble beginnings, Miss Jen? Ay, maayo kayo nga question. Ako proud kayo ko nga gikan ko sa Dumaguete City nga wala daghan gyud kayo mga maayo. No shortage of creative and brilliant people sa amua. Ang nakatsada pud sa Dumaguete, dako kayo mga hearts, you know. So dili lang sila mobuhat sa ilang gibuhat para na sa ilaha, but they really do it sa ila para sa ilang pamilya, para sa community. So akong mga parents from humble beginnings, 'di ba? Working students sila. So ako ang formative years, kuyog sa ako ang grandparents. So ako nga grandparents, farmers to sila. You have a very impressive credential, Miss Jen, in various fields of science. How will you empower the women around you, especially ang mga kabatanunan? Well, I make it a point really to help, you know, with in mentoring, tapos to also to equip the next generation of female leadership in the country. So one project that I have thankfully funded na support gikan sa US Embassy diri sa Pilipinas, which is called the Girls Congress. So we've run that 2 years, and GMA was also a big part of that in the first year. So salamat kayo sa suporta. So and it's still going on strong, and the girls now will have projects also in their communities. At the same time, of course, I make it my mission na ako yung ministry every year nga muadto sa New York para sa United Nations Council for the Status of Women meeting. So, you know, I'm an official delegate of the International Federation of Business and Professional Women kay usa ko sa UN Standing Committee. Miss Jen, before becoming an authority in your field of expertise, usa tong mga struggles nimo kaniadto that really taught you to become a much better version of yourself? I'd like to believe I'm still a work in progress. I'm still constantly improving myself. So, syempre, I've been doubted of my capabilities. Usahay, tungod kay itong bata pa ko, or babayi ko, or eto, sige na ako ni madunggat kay probinsya na lagi ko. So, katong pag-abot na ko sa Manila for the first time, kapila ko makadungog ana nga
dili man kayo na siya makakuha kay wala man na siya nakagraduate sa top schools mura ginara di ba, so always ang katong mga taga syempre taga Ateneo, taga UP, taga Lasal muna sila may mga sikat ba. So ako gikan sa Dumaguete, very proudly from Silliman University of course, pero daghan man wala po nakaila sa Silliman, so even if I graduated with honors di ba, Silliman wa man na nailihan di ba, so sa ilaha of course amo kaila kayo mi, proud kayo mi, pa sa ilaha wala, so di been doubted na I can do the job or I can do it better because probinsyana lagi ko. So, and I've made it a point nga, yeah, you know, all of those who are graduating from what you call as the provincial schools, they can do much more. Sa ang mga words of encouragement nga gusto nimong ipaambit, ilabi na sa mga young women din ha who want to pursue careers in science? Yes, you can do it. Really, you have to trust yourself that you can do it. Be confident in yourself. You know, women have been at the forefront of discovery. Daghan na kayo mga amazing inventions and innovations. Abalo ba mo, kanang dishwasher, babae may naghimo ana, windshield wiper, babae may naghimo ana, kanang kuan katong mga dog lovers, kanang dog leash, kung dili ka maglisod magpasuroy-suroy sa imuhang iro kung mo adtong like makakita og laing iro imong dalagan di ba, nanay retractable leash pili kuan pod kanang babae po naghimo ana. And lastly, kindly take this opportunity to express your gratitude sa tanang misuporta kanimo. Salamat kayo for that. For everyone, thank you so much. I also would like to thank the male mentors in my life. Of course, we are talking about women empowerment, but there are male mentors in my life who have vouched for me, who believed in me, who created that space, and who pushed me na katong panahon nga gadaw ko sa akong kagalingon. And thank you very much to GMA for amplifying stories like mine. Kasi kuan man gud, girls become what they see. Ug daghang salamat usab Miss Jen for sharing your story and your success with us. Daghang salamat. Thank you.